Bansangu ya Congo Central beto yei na Mbanza Matadi kisika ONG HD Hélène Dianingama vuanaka na tourner na paroisse ya ECC ya Mbanza Matadi ya fanaka kilumbu ya école de dimanche pe ya bantwenya na kete dibundu ya ECC tala kaka anikele mwana ya nzambi mama Hélène Dianingama melutilaka na ba école de dimanche mutina fanaka nkinza bau anikonaka na kusangana bau kintwadi na kunatinaka bau bakiti dinaka salati bana école de dimanche bazanga sika kuvandila ve na ntako bakesanganaka nzetelo bandilaka na paroisse ya ECC ya Mvuzi bayamba maka bamepesa bakiti bamenengumuka na ECC ya Biwewe bamepesa bakiti pediaka na ECC ya Baoba kisika mama Hélène Dianingama baka ndinga sana kusansula na nkangu kisala na kusala yani mosive na ba partenaire kina babola kinzenza lokola papa Sasu dia nzenza kena kusunga sana basala kisalo kini mosi ya mbote ani tubaka monosi ya mbekumbu ya mulu munde kena kuaporter kumbu ya structure mosi na kati ya objectif yake le sensibilisation sur la moralité de la jeunesse pour yeye tona kumona bana mekuma bakuluna bamiyibi balesbienne bapede mambukele mingi. Alors, chaque bana ya beto bava na bonne moralité na kukuma façon beto de mekuma kilumbu ya kuku yai beto penseke na bana ya beto parce que si vous yai mukele kaka mwana ekoti alléluia na ya wila chaque na ko inviter bana ina kele na nganda bakuisa na école de dimanche et puis bana ya beto balongoka bakuma peki façon mosi beto kele bubu yai mudu na mosi ya ba partenaire a beto ke va na États-Unis frère Sasu bakaka mesa bayak beto pense que bubu yai kilumbu ya école de dimanche beto assister ba école de dimanche nyonso ya CSC nga geste yai bana yangalalaka na ba pasteur ya bau batondaka mama Hélène batubaka. Merci na nkumbu ya paroisse na nkumbu ya jeunesse na beto na libanga ya limesala nzambi tutakusakumu na beno alibo ina limetaliaka sababu tutana kusala yao beto kutula beno ina mefana beno yani mfumo wa kisalo kutula beno kuluta ina beto ina sala sana beno. Merci pour l'ASBEL HD pour les gestes qu'ils ont fait pour nous les enfants de l'école de dimanche. Que Dieu leur bénisse.